Wakadhawi Kalawa kay Mrs. Titilia Naikini and a Vito Konini JJ's Food Shack, Santa Rosa, California, and a Radio Bulan Dumata, San Francisco. Yani bulan ni mata vinaka tale mai toma di tale tiko na nonda parakaramu na nonda wasininga ona vata ena kavi vinaka ni moni tindai dai me wakawa wakarita tiko nia nonde wasininga ona ni dawe kalawa leu sare rendo nana ma kitiko mai kina ia ve kem dona senge sema vo tiko mai ndo senge so tavu tiko beka vakandua na i wasininga ona go kirita nga mani ngai sema tinga mai ia ninge wasi atoko mandanga ni dona like dona share do makasara and bibu ka bakalevu ena kena mai tosa tiku ngā waka tosa i tiku na Bengarabi na Radio Bulando Wata ka nisana reida tiku mengori na marama ke rondo wei tomani tiku ani do mai waka i tavi tiku Bengarabi tiku ani na nonda dhawe ka lawa tiko e na we ma dhawa e na we a kawini moni ti wa kawini venaka tiku kena JJ's Food Shack. Bula venaka Mrs. Naitini. Ia, ni bula venaka una. Waka dhawa na moni madhao, dona moni madhao oso na moni madhao sengi o tingo dia na saranga una saliu dia na songo na singaparo i matanga uronga da tiko ni tolu na songo ni fundraising e bangare lavo dina ia ndaba na kataka ni da saranga ni wasiano ndangona kinonde ya mendarin toga kini na dona fundraising ata kana weekend na moni mara singe tingo. Ia savango ne o tinga nda sange vakasa matakatu nda sange wasi atu sandana ge vatu le watakato nga vakavinaka se vada vatu lago mbeke ke se to lago ke so ngona sando ngutu na yalo ia na yango sa oda sa tuku na mai sa anda vatu mantanga sa dia ngutu mantanga ya na moni mada singe o tingo Tina mandona ita kana kanyono da kana kanyono rotona Methodist Church da bibo kana CWM Hospital vitie gori o klani rao ke da bavina kana songo na paro ai to toka songo binaka kede sa sanga tiku ni kaniwe buke au te kabu andondonu me ke to la koani na lotu ni matuku te kabu na lotu ni matuku te asangele do e batiku ani tuba ia ko nga ya sanda ge batu le wa te kanda toka waka vinaka waka dava na i tuba na madhango ke lando na ulutanga vinaka ndoro na vital no kina na kavini koa ia nimber ni kiro mai vital no yani na ulutanga ka kiro sa lokuda me kiro no vital no kina au kiro Mrs. Naitini kiro ni na wakambula mandangani wiki mani na sema tiku mai na kavini koa dena vinaka me na wakamadhala tiki koa mandangani wakadha wiki mani na senge sema vo tiku mai mbalete ni reda ni lewer senge sema tiku mai wakandua na kavini koa na kavina kauna ia o pa vina katatiku ni sa meto sa vina kasartiku nonto program go sali usare kora makai tu pakamatal tatu mengo rile usar sema tiko mai eu mambole tiko ni kemoni o yonga o Titilia Naitini o marama ni na sangalau mai la kamba mai lau o vasu i ngarani mai ngau mai lo mai viti ia neto susu to kito susu tunga vale na korni tungu kito na tinai tinango mai na Cesar Moturiki ono ya dak mai kina visusu o vitu tiki ningo viki muni mlata na program ngoni da wikala and na rai tartunga mai na nonda tumberi de mai na di mata vale na tumberi mai kina le weekend ni sema tik mai anda sudo mai viti sangai toki mai na via se burbur ko sanda mai to kina sangai toko irna generation go kana mai sudo ina vivo no tanye vivo no sa mai pakai tiku tunde tukina wa buli mai rotsukuna o vivo no mai musa mai li no America na ronondo lukaon kembali asabi tin ka bitti kan ba kan gutti kongo yombe o bitan ko ta mangas ni buli o le ta kai na non profit organizations o tiko men dona project ma USP kimni ken la mai bitti ni kela no yani donga nante university ni devil pacifica o biuikia o na ta kana nongule tau yo mai kya na non profits e lebu sarna ka bulida wa bibi na veu lutan ke rovitan lutingo ken batki una lebu na ka o bulida mai kina kena marama women and na bi matangali tampana kede tarama mantambula kena marama batalaki werna lubenta ya o wabna katakati kono no gutumbere mai biti
kena kabi na ko buli tama e vir na marama bambul tel tanga vir ke na marama abai buke na nugu train tek me biti sen nugu train tek mai ko e ra kina be mo na wase levu na ka levu na ka o buli tama o wai tep tek kina me biti na nugu taka tu na National Council of Women nugu mateni project USP ko o rani wase tek ko na batapatango merani buke kenda na sama itungo na bunotani wakatalaki na bikim ni nando warong tumi bite na ratala ni buki kemni so na kandor ni takau na ena kena lewi tikiti ko non tambula pambimbir na ngone bernai tambangone ana bi ko tala bi kena ri tumbu bat ki kenda da sanga gasete kasara mendar na tumberi ti ko na generations rngela tumingo Vinaka. Dona tikina vinaka ya ni wase tiko mai Mrs. Neitini o waka samataksar na ni rovital no tiko kena dona nungu nana ni ena noa. Age tiko no tiko kwa isa o kenta to nungu nana ngo sa vitu sanga vulkava tiko. Sange yada wasara tiko na mother sauti singa tambu na mother sauti no na baki vitu sanga vulkava. Sange wase tiko no kwa orto singe erto ase lako mai na rua na undolu tinkadhiwa walu sanga vulka ono. Erto sa lako me kina kena balambali sa mai second generation ali lako tiko katolu ni tambatamata na non retongo ale marto non reto matabu vale sa tuko no kwa isa ndona ka baka samataka tiko e baka me baka dir loloma ni nda baka samataka ni kenta tongo to se lako mai to se kila tiko mai na non da to bosa na non da to itobo esa na lako tingango bir na ngonengo ke baka na senga ni nguna elondra merna via kila se mera na tuturi matu tikunga ke na nonda to bosa na nonda to itobo e na lako tinga sana lia ni irna nonda irna ngone irna lubenda na makumbunda sa mai suvi ke sana lako sartinga sarna kaenga ni rakai merika sana aliani na nondra na kila ira SVG se vakamerna one ni biti ye sabati ko o bambut sa nonda to itabim back nonda to bolen tiko weekend to me tona sanga tunga na nonda to ingu isenga ni kena kini ni ndondonu au na numanga ni ndona ngona ernangele vina katuira merna kilai o irna maybe a few generations down sarna geveli kilamai na nonra tik bu e bim back na gono erngole mikina koe ana kai bimbi kina ka keto mandanga wa kate keto na venga ravitiko na radio mbulando bata ya saranga na buna keto maro takatiko kina na mai venga ravitiko ani dito wa kitiko na nonda to vata vatango nonda ru lutanga na singini ko Mrs. Neitini iyo bina kauna nonda ru lutanga na madam ko na screen time na screen time dor sa osa ko detektor men mata sauti iyo mona sema tanga ena no to vital no mata sauti to redetik men mata sauti na non da baka boro tekir na lubenta na lubenta ena non ra la ko korbuli sarna la ko na buli torsake oriti ga ki bakanda redetik ko ira sarna kai kala lai mai la na preschool berna tik na middle school high school but kir sar la ko college ena non da bukeira mera raoni le ra kabinaka ikorni bulie estang walanga non ra kilaka academically mera ni ramata kin klan da klati non da academic tabuli non da academic achievements e buke kanda men na ra ta ka kina ia en na loma ni baital ngani korni buli en na bibu tikina na itumbu bat ki kanda na extended families o kanda na to kinda klati ko tiko irna na non da extended families ko ra vivo ke vale en non tumberi en dona ngone non da lomani vale en bu ke kental nga ya non tambula be maluai sang wala nga no academic achievements na mumbula saram dangai ko moranyo tamatayanga dena no tikina like so that you can be a good citizen you can effectively contribute to your country here in America por talakina mai bonua no da bonua ya ko ana buna en dorobita no tikina libu no lutanga ngoe na mata sawo ti dorsa tarania na non rango ni na non rakakana na ken rakakana konda kalunga tikino kento no tikina state of California free meals free breakfast and lunches for our children non rango ni mode but ke non da wait te kendo kendo ni tumbu non tumberi da ke ornangone ye ni kuwa me bakando no vital tikin na screen time
Iya uno not be teman-teman kay ko ni ulo to ring timunian. Atambe kan muni pa kanana nun to na screen time. Ela sabiau, onde tikon go balatan dia dito kono na screen time. Sabi di dek no go baka sama wawa. Indo madangon kiro habital non beka na no si sengai. Balatan ni rola ko mai na lube nungu yada na bungongo ko mero sandu kuntunga goro na makumbungu ro ndo senge amba kitolu ndo senge amba kirua. Ro ko me via na bogi ni bakaruai. Na kangi lasa kina viau na no saranga usangi tal no takatiku virtu vale. Ai, o rungo lako mai rubo ilasa kila ni enda ilasta kira ni rasa totol non ratumbu sa rabosa mai da sabi bosaki tali ni da sa rabtoka yo ni rodur mai sa rodur nga mai sa robai daddy sa robala lo vitaman rau endu rongo mai non iPad endu rongo mai non taliboni. Rusa tarmando rusa amba ki bidororongan ko. Kongonya o ko turmay no na iPad ko sige amba ki tolu. Me amba ki vana bula mingo o ko turmay no na taliboni ko sige amba ki rua. O samta ko madea. Sa rudur mayo sabari go sabi da na bula ko kitu sange me sota tal na vitumbuningo. O sa ridi rotuyani sa ro kamba da kamba kamba rusa langa mai sa rundu tur serangan non ro gadget na iPad na taliboni sa ro ia sartunga. O tangane e waka me dona marau le wekua ni lako me vale kiro me vi maru takitiko elewa didi elewa ko sengi amba kirua didi wabo kitunga sa turtunga no taliboni my phone ngonongo sengi amba kiro sa winning usuni tinga na my phone na ngono mantanga le ndabo kino ko me sa usanga me kito samo de na bongi go sa ruta tiko na tini karo kito sa sanga tiko me kito viva me sa roba ka moderi na ngone go e tortonga ko no na taliboni sangi vatongo iya irava sartanga bango no na taliboni ia da redani na matana ni savia modi tu o sange ni usanga me utorbi ko na no taliboni kilango kiro na vivala sange utoranga na taliboni sange mbito to bango I serserena me kilanga ko ni sitinga bo na taliboni meroni modi kina io e waka ilasa ni dira ia konga ya nda riba bimba tanda sa kilatu mena kainda sa wulida rawatiko na waka lola maniwa no era sa tiko kina nangwane na screen time screen time go kimini na sema tiko mai na kabini kuwa na da sa kilatu era nangwane na iPad na taliboni ni rasa rawatiko na TV mantanga ya e waka toka itiko na screen time era sa tiko kina niyo komega Mrs. Naitini. Iya, bina go riuna pa katalakin na gaming Kla ver na tiko may video se kela tiko na se sangani na telefoni se claro na gaming machines korleng gitu tu kina atalanga wili tiko na screen time ya andar no vita no tiko na screen time na ngau na era bang tak tiko na luventa se kenda saram tangan ngasi una ken saram tangan itung na ngurin tabang tak tiko ena no telefoni se na tabi tiko na maten TV ya ngona screen time ngonongo ke ira keda ngoni buli mereka ngo era bang takeda na computers non robuli na ka keda assignment keda sala ko ngai na computers me o lestu bolis talamanda ngai ortono lu bengo clan in the 90s in the 90s keto septi ko Australia keto la ko buli dona lu bekirongo katun lu bekirong ngali kala sindo ikya esa tiku sara kalis do sa bang tangan sarana computers non rata ka non home ke ai ya non ngai usang so tini ka wikina non sa ki to listal kine biti dor ka ngai redo mani sali style nor to kurbul ngar to bul mekin ni bola isana barong teme ngon lebih ngo esin roni ni bola esan dan kelap kana bang takana roni pepa na exercise book lan de klava ka maji ne iya ya eksangga itu tulis tikne nona gas di buli be ya usana lu bi mongo ko sin romanda ngani da kam tu mana nona bola in a notebook klasin kelap kana da na margin ko ya sangai kito kai sana ngoni ngor ngekte ko klasin tu sarada ka tak ngano computers me Australia ya direct me ana 90 sate ko introduce tek me ngo irna lu benta ena screen time ya and the red tiko South Mengo 90 South Mengo non balabon na non sa exposed tiko ir non tangone and a screen dina
and a screen. You read in the mona to ngai ko na ka from trends that we've seen and do live na kabo bo indo ko mai do te vidna ba ke irnando bulia na kai ernan kan do bandi ke batal na kan effect on human beings do rani test ke ravir na man o te asan gelo ramai yan sana gere te me ngono ngoro malabu wernon tangani ko na ba ko irmbak na ngon sartingo ke ba wikim len do wili bola bali klar no ngoni ngono ko na they are in generation Z or Z pero kedango eratumbo mai with electronics eratum kedamai ya kuna ritser ngango rider ngon lalai ke bakara rito ko mango do ri sono ngone toddlers ke bakaw bang tak to nom computer nom laptop se nom telephone kono ranin bitano na kaning kito mga tak to na la ko may biko may betara na telephone yeah that's the way they are now their behavior iyo sta bandi ke may una ni na screen time era ni valenga na non concentration span no irna nondongone o kenda saramantanga oya umantangan ko tatak to may bitan ko tatak kastibuli on tabi tunga no computer so nung sanga do kanga nito tamay kito wala may vale sisyan because there's a lot of writings that I have to do kwa sanga idanga kinapatol na mata ona retal tina yes eleven no ni takataka you know how they put a screen over your computer it's to do that it's because of the light narara makwa lako tiko may na screen ya kwa it has a negative impact ya sandu matanga ya dum dana kali bu ya sternga ya indona ka women katim doro sekin baleta na mother sawa tindoro vitalo tekin nangone ni mode na ya woni mode okay mona le subotala na ya woni mode salori amine vandindike may verto na Mayo Clinic maybe Dr. Olson watan like in American Academy of Pediatrics 2016 ronundol tinkon erto sabir sa dambitang may recommended sleep hours by age groups mona ritin gorno ngade buli preschool meron do mo de 10 to 13 hours a day dakila kinda do kindergarten sa class do ro ngone ko do mo so ngona mo na singelebu iyo balet tiko ya na batini kiletiko na mo de ebuke kenda and on the cognitive thinking on the bakasam on the learning kena tuvina on the bakasam so that we can concentrate nangon the bulika tikina where na baki ona kinitin karua recommended sleep hours 9 to 12 hours where na baki tin ka ono tin ka tol teenage 13 to 18 8 to 10 hours that's in recommended sleep hours adults kan tanang kasi minimum of 7 hours kan dakila tumundangan sali itu mo yang relief tumindor mo o kilanga dona singa van mo takaka dena gado da baya da dulu vale gorre sino mali manaka short fuse iya matay ni ka betu kunen ni affect ka virnamone golo remeverto na state university of New York don to research ngoy don medical doctor talangay kya Dr. Dunkley tunabango ko that screen time disrupts sleep. It disrupts sleep. Evalen kasar nga no mo body clock. Baleta na light na vina nga nararama. Balaktik may na screen, bakay ka ko it mimics daytime. Kembali nilaktik may na screen niya, iko bakay kutik nga, isesingatik nga nararama. Engay tunting nga na rarama ko lang na screen niya sa presta ko ni doon na matanggali hormone quando produce tang na non brain na na melatonin we kemni sando sleep problems tiko kala kemni sando ngulo tiko na melatonin so we can tiko America baletang na ya but sa sengani produce tiko ba na kana non brain na this hormone na melatonin na melatonin ngon endo na hormone those release tang men on the brain and on the mon baleta ngon elak making it can detect darkness kaya kan dari daw uno nabi mo kaya ngandalakin dok mango I have to adjust to the time why but ini buto nga may mamwade iyo na ngo mo sa nakilanga iya na ngomwe baleta nga na hormone na melatonin yun isalak to nga na screen wear na ngone da sini pango na tak na nonra tiko na nonra
nonra telefoni, se nonra iPad, nonra kaningito, Meron kay bang tagal ko nang po kung ano ya korean rally tikin darabi talo na mata sao to tunitik ay erno ngono go ba kaya sa lili to ngono mo de dina balat mo na because they are exposed to screen time too much suppress tang ngono na hormone yan na melatonin kaya endo titik tang nangon sa buto may mamote kaya bakan direct lang una nirdo mo de libro nangon lalay if you've been to daycares Ike America nirdo mo de man kono nap times endo binanonra the bang balatang may buto so that they can sleep balatang na melatonin which is a hormone it is produced detect na buto meron mo kaya nanonra mo de iya indo ko anta na kira-kira tiga ni kinabir na ditumbo klame mbongi mesa ko libsar nga vir na telefoni sa nonra iPads when they go to their bedrooms take it away from them iya but karna tikot kira erna lokom nga nonra telefoni daray dirim laksar nga ninda to ka matabubal Ramadan ang online yung boko may nonra telefon radyo di mara may kira na telefon ni nasa bi kita pero ngay tangi da to may pangataka that is another thing it's like an addiction kaya ni Sam na bedi firma okay that's the second point iya nagkaroon ni kaubi wasi na screen time nagkaroon ni bakawa tunibango kla most kids are hooked on electronics Okay, in fact, we're na gaming machines go. Se we're na non iPhones go itu na kinakaningito Tikena endo release ta kamay na endo na kaneta na dopamine chemical ya. Okay, na dopamine go. It's a feel good chemical. Okay, sangay da kendo na brain scan, it looks the same as people that use cocaine. Kana cocaine uses Yeah, okay. High, like in was like they're on a high. Yes, on a high. Indota na mara wira bakilay. Gorsar nga. It's a feel good chemical kono dopamine. Ngon nagay-ready na dunod torbir na telefon sa pa karabado no dun. Tamani. May tangi na telefon mo tangi na telefon. Batangon na that feel good chemical. Which is the same as those karabang tanga cocaine. Bakang do mambulan kaya kami da bakasama takbaya Iya. Kaya, enda na rito mo na kina, kaya baka nabaka sa review na nanganganin ko, kaya baka tumtum, kaya baka sinta robot at tolong ko, we really have to restrict them, our children, and time them. Kung tunat ko bitan na matang sa dordobitan mo, nangunong ko, nanon rembaki, may nambaki sa rangay sudu, may ito na tinkaruwa, they're still children. They are under our care. We need to drum values into them. Endo ngonongo balata na dam enang gali affect ki raimuri kenta ka bakanta sa tigo expose te ki roto kinango dina et kuningo na ni na kona dopamine go kla na pakaran leng ka sarto nga non ra focus pati kinon ra motivation dina todo dana ka di nga pala sa nga tal tok sana ya so na kami da sarawati ko be kem ni tumbu kento na ngonibiti Wakang bimbir tum-tumbe bidang kay kirito mabali una na telefoni na telefoni sin telefoni sa lalay telefoni sa lele we kirito gorisar nga gorisar nga menta kilasar tika menta bakayalan na kanda sa liver na luven especially electronics because it's not good for their focus it's not good for their motivation kana balenga kinon concentration ti korwuli panga kuli ka ko bandong bulu men yutu ko na that feel good chemical ko ma pa camera via high tunga dina saranga that's the other one obvio wasia ngani me salawata tinga kina vikani wasia tu mengori Mrs. Naitini and dona research over wili ka tongon ngo balatongon nga na screen time o irnangone wakan din tak go ni irnangone ka CV may na ruan na yawa that spend more than 2 hours a day on screen time ragay kunay ni na nonra kilaka sena nonra merabuli da na kae me gay kasvira bera sara so endre saranga na nonra meralibuli da talisona ka me na gay kasa tigubira sambun endre saranga na kae bakandina take and some children with more than 7 hours a day of screen time experience thinning of the brain's cortex.
the area of the Yeah. brain related to critical thinking and reasoning. Waka ni tukuna tiko ya nanonda mbula madanga o kianda nanomumbula ni be maliwai. Nanomumbula ni waka nanomonia waka madala takating me rona kai lak tiko me nungu waka sama ndua ndo tukunitu na book smart and street smart ndua na book smart iko sali vulida o sa kila o te asangi tiko na street smart o nge mai waka ngataka waka dawai na veka o sa vulida mea yo go ni o sa sianga mandanga ni na rao ya ke waka enda sianga ni lana tiko vir na ngone na ngauna mera na sar tiko kina se waka ngataka tiko na nonra gadgets tiko na taliboni na iPad na laptop which is crucial na ngona ni na nonra bulika na ngona go irsa waka ngataka talitinga yasangi tiko vikenda to na io kena sianga ken to saranga mi to na ya lana tiko na balawninga na wakanga tak tiki no irango to lewe to lunango ne Mrs. 19 to tiko vale na moni madango do berto samba kiono senge kalasi o sange tiko sarango kalasi rua o tia sange rutiko ngono rona rua ko ndo yambaki tolu ndo yambaki ruango o kona yambaki witu sa rona rosaranga no na itumbu Rovi sikinala taki, rovi tal no tak sar tengaro. Me kun nangonengo me kunilakan me litora na iPad Ya ko ni tongi tanga bango sa di ngane ko turmena iPad. Sa rongi sanga ro sa gitu kono tibi ko senga. Me klava kamero bakalibi ko mer tongi tor to be maliwa bateker to rona vitadini. Bale tangona nga ni ro sanga tiko me ka kusotini lewu na ngona ni nona screen time. Nindo loma ni madawa o ko sa senga ni ndo soliwana nona gadget. O kila sin dombe ngana ya woro ni lak ngami kine valis ko mena vuli ko saranga ya. The rest of the time, senga nindo baktarevi koe, gaindo moni madhawa ngai solibua ia bakayale ala talinga rosa sangati ko mero ya lana. Bale tangona nga ni ro rede tiko non bakarau baka mesando mesa dhunru nangona ko tanikina bi koe se sa ro tuko nanikina bi koe mesa diangona ka ngori ko molak me ke mo mi dakabangoe. Kona kawai andun mendana andra bitikin rasa bakarita kami na kinandau ndra bakandikya bana kawango ni rauni na bakabulanga wakami bakando mumbula tale ni u bakawili katoka ni na bakamamari takasaranga na tikini nonda mona ka do bakanga taki me menda bakasama takana bikai so menda reasoning kila mona bakatule wandun donu takai sona kai ya sambo bakando mumbula saranga Patun certain kelak kalau nabani na research ore domingo, kau research ngamuk kau another na kau pula kesanan tu na evolve kau It's how to he wrote a letter, he wrote a book and author got Dr. Dunkley. Pula ngono kau on resetting your child's brain Kelak kau tinggal maybe kau 90s ya, lever na nonton wanim kau sarletung kau generation Y and Z, they've been exposed to computers and gaming Kaya, pas nanggai lak tal cuma kena pandin tiki, nilai the effect tak terang apa kali pun nonra bakasam, it affects their brain. Karena betul ngana pun nak kena retin kelana violence in schools. Kelana dari value serang ngana ngani karabotinnya akuran dopun takayanya. Gori. Kiaman di Amerika, iyo ngonong po standar de bidan na kissing ang ko bikin to California boy. Salah ko tinggal stabbing Kwento na matas tawit sarang orang orang na news may siya Jose Nabagsaawat doon na nito kurulong ko Santa Rosa. Yeah, kaya sala ko sa tungan na stabbing in schools. So children have become violent. Hindi sa mga kailangan na exposed to kiritikin. Indo mataga na kaya. Nira okay liu baka mendando nuing kawan-kawan takatu nira saraba non tambula baka beotini do tukuni ke baka rondo bibalo na kita en wirna ngwa erna liba talengaya kornibuli ngo ke baka mendanga rosin bibalo tiko na kita ye solitiko bingwan na iPad na nona taliboni me saraba tiko na baka ni wasemia games tiko na kanangito talita ko irna ngone ngora saraba tiko and most of it bala kuku sartonga na nonra saraba tiko ya sa ko sartinga sa lako tiko kasa tiko nonra pakasama that it's okay mera lako ya ni ragili baru taka ni bala kuku ya bo indua tale di ya ibina ko nantor sabi tala tak kla fracture tak saranga nonra tension
sinong concentration span babang tumbuli ko 20 minggu ko na kena terana non ramona how it thins up the brain kono no saralang mikin non da bakasama do talang na ba karere da mengo Dr. Dan Klingo, the screen time, it reduces physical activity levels and exposure to green time che non vale e tu vai parte ti mo qua claro non do biu tumpa na ngone to be outdoors yeah e tu ti wango ni na natural exposure to nature it is a natural mood enhancer kwenda sarete gorno ngone merdo ko ingito itumba merko merlengito itumba quando coutira na zoo, será coutira waitui, so that they are in touch with nature. Ya sando tan lakan some activities na rin ibo te kira kino kena tumbu siya kenta na tumbu ni ngone, to ken ngone, nanda coutira tiko na makumbunda to expose them to nature. Kora ko na zoo, rako waitui, se they go for walks, ratombal, bang tombal attack, baleta yani ratombal hindi ka tukun. That nature, it is a natural mood enhancer. Klai buke ranon mood, Dina. Dona kato kalunga te kina pakaliu i California ya ni levu to na parks, levu to na bononi tombale, senga ni ulung bale. Iya. Gor saranga. Ia kira mai vital no tiko yani na dawi kalau en nero ulu tanga tiko ni ko na screen time sandondon menda na kila ke tiko na dawa ni mbale ni screen time en na vida na mother sawe te o wase tiko yani na vosa na gonongo dondon ke ni tumbu menda sana kila tiko na tuko ni to non relingo ira na luvenda kongo e dongo na virango na screen time dondon menda sana kila tiko na dawa na ke ni mbale ko wa ko vinaka kina ve Mrs. Naitini na nona kouta whaka mai ki rome vital no tiko ni kinango na Canada rau ni ukaya na Canada baleta ke wakai ko menda wakatoto watataka na vinaka Canada e lewu da Canada mai na vinaka ni screen time na vinaka de kila baleta ni ira rasa na ngone buli na ngonongo era sa buli nga en computer laptop iPad ya sa non rava kami sa non rivola tu ni buli anda sa kila tiko ya ia sange wakatau tiko be kenda tu vale na non da tu mai alana na ngauna era ndambi kina i matani na TV se na taliboni ge ir na ngon lalai na ngonongo sa totolo wala na lingandra na non ra to seto ka na ngonel ngon mantongo i vale singe makiru o tuko ni tiko sa dureani ko ten non taliboni o yo re da mandanga non taliboni waka mobile da kitu na dava na password ni taliboni go ese nga ngone lilingo e tambanga kwento na ka ngerea ni sa on my na non YouTube games on her phones au obango da kurumbu ka ngalu kanda gorongor tu ver na ngone go Mrs. Naitini do talembek na ka di vewa se na ka vinikoa una beba katalngani ta to sengete kuno bulingo ike barto mai viti sa barato serik na bulingo serik na buli ono mirto tike na to ngani mai Artonangone mai benon to korni buli au mai Nangara District School o Clara Tingoi Suba erla mai na makalasitolo kina lima na dona camping for the Boy Scouts yang on dona kabinaka we expose our children to physical activity outside of the house marlakani relak bakai lake camp tabore da kaba mebo ke retiko o kelani liutal nga bernonga mai biti sabole ni batele mun ke tunga rangani bulra tu mai biti dena to doko sa sanga ni rani to kaengo i merika nga iya ya talan sana kerker tiko no berni tumbe sere kono buli raka kun rawawi li tunga non telefoni meraka ngonen rako i tu relak mango sana programs ni camping sa tabada tu sere ngo marabang takinon rangon ya kwamba nga una ka bebe se ni kina baletan screen time Wena ka wakalevu. Mrs. Titilia Naitini, ana dhawi ka lawan, da waka wina wina katiko kina JJ's Food Shack, nana tu wito koni ka raoni mai ndu tiko kina nanon tu programo waka madhao, vikim do na dhalata mai, ana ka wini koa, sanga na lenka. Dongai siko vayani na Radio Bulandu wata YouTube channel, sando mbitiko yani kina na vi talanoa kedesara, na vi programo kedesara, en do mi rungu ditiko yani, and
Radio Bulan Dua Mata, San Francisco. Nadawi kalawa kay Mrs. Titilia Naikini and a video ni JJ's Food Shack, Santa Rosa, California, and a Radio Bulan Dua Mata, San Francisco. Esengan din ni